strong presence at our Konohete for the last few years as well, MPI, and they really support strengthening of relationships and networking within their organisation. They love engaging new members with waiata, kapahaka, and upskilling their knowledge of our Māoritanga, who in the room's proud of their culture and their heritage. Komai, te pakipaki MPR.
nei I tēnei watu. Nā reira, ki ngā minita hau, ki ngā CEOs hau, o te krauna hau, nā mihi ki a koutou, ho mai te ki o ngā pute. Nā reira, me mihi kawana ki a koutou e te paremata hau, te kāwana hau, mihi kawana. Nā reira, e ngā whanaunga nei o ngā mana tū katoa, mihi kawana, tūtika, tūmaia, tūrangatira. E ngā whanaunga ko tau mai nei, e mohe o tātou katoa, I roto I ngā mana tū katoa, he iti ke ngā Māori I roto I wēnā tari krana. Engari, he iti, he paunama. Nā reira, ki a koutou ngā whanaunga ko tau mai nei ki te tautoko o koutou nei whanaunga, e tū nei me te ātamira me mihi kawana. I tēnei wātonu, ki tō tātou nei matua, ki a koe sē, me ngā mihi ki a kauatahi. Koe nā mō, me tika hea, me mihi kawana ki tō tātou nei Director General, nāna te rangatiro o tā mātou nei tari. Koe nā mō, ngā mihi, ngā mihi, ngā mihi. Koe nā mō, pere te kōrero te kāinga nei, kaha hoki te tangata ki te kōrero, e community nā, ko te kake te kōrero. Koe nā mō, no mātou, tēnei tā mātou nei maumahara, ki ngā tuaka tōko hinga nei I tā wāhi, I tō tātou nei kāinga kē. Nā reira, tēnei e tā mātou nei mihinga, mo te kaupapa o te armistice. Nā reira, e ngā whanaunga o te kapea, ngā mihi ki a koutou, engari, ngā mātou e mauana te popi, e kara koutou e mauana te popi. Engari, ngā mihi e mea whakatoi ki a rata. Nā reira, ki a koutou e ngā whanaunga, tēnā koutou, maurua, ki a tātou katoa.